Tutinga marieta wana kikuru. Esa marieta nguru Lucas Mbaka. Lucas Mbaka. Inkyo kora sumucho ego Kisitown. Minu mwana biashara. Mwana biashara. Bono tumaitenga kuru ama mirane ya FIFA World Cup anyara ko baka gochaka. Maybe timu nere ko nyoko nyara ko ko gosira timu ke. Argentina. Argentina. Oya Argentina. Nesa uri yani passion yano support to Argentina. Nesa uri ne what the best player of the world. Na ile mbairete yakam. Bono rero umupira noro tukaniri bono gusoka niri ko bagochiko cheso chinsa cheya ine chabo tuko timaitinga kati timu ya France na Spain rero anyara ko bagochiko kuwania gende in the round of finals. France asiki France esa uri ne bwa the striker chingi ya namba bwa Mbappe Ousmane Dembele Desire Doué ngwe toma vale ko likichigoli elinde ba qualify uti ese stage ndena yo adirenga Kylian Mbappe lazima anyare ko ga kwenda finals ngo kaenda final na inde kara ke finals no kagire tenga nire kombe ne bikonguno na Argentina bagocha kumira na final France na bera ile round ile kya rangu etoma ba yes tutinga samarieta samarieta ngoro ku DJ che igo DJ inkyo kora ase kinyore kime nonde ga kinyoro ga ninka ono togo pare triga togo ka 1 2 3 unore none saburi ni fani ya football kabisa bono ntuma itinga FIFA World Cup neke rete kabisa ntim kiri kwa nyare ko bagosir ngo support Spain Spain na boy go Spain ire ni wate kimene kene sana grego chikosa ya mona France ne ndio tete chiko enda inte asin tunda ya finals tiga Spain yagenda asinge njumbe baba kompira yo adire baba tawaseja abachesaja baya Brazil mpira wa mbiore asante sana yo adire nga France go iketomeka kabisa asante sana yes tutinga marieta samarieta ngoro ku Davis Nyakea ntuma itinga FIFA World Cup mamerena mangi osechi team nechi nyinge chikendre osechi anyara ko bachiko basoria aboni gatuikira sentunda ya semi finals kore ndi tihango nda manyanga team kiri kwa anyara ko bago support Argentina why Argentina unaona huko kuna master akina Messi hivi bono rero ntubwate ekemirane kende sana chinsa chia saine botuko ekatie timu ya France na Spain nerio ganeretie chiko nyara ko bagiko France asike France ndio kuna Mbappe Dembele hao wote hivyo igonga gwatevire Lamine Yamal gwikatumuka yes asante sana yes tutinga marieta ona kiogoro asa marieta ngoro kumasilike muntu inkyo kora se tauni nchengo kole yaso yane ya uko mina etukia bono nga ntuma itinga FIFA World Cup nege ndrete na boni una toa soira asin tunda ya semi finals kwanza timu kiri kwa nyara kwa nyare kwa go shabikia nche timu ya nene ri timu ya France yes korende litukori are liga France ne bwate kimina neke ne sana kirego chiko basalia mu na Spain ne ri ote to we chiko nyaro France integete nyare ko bwana na chibori noni sato ase dige na ri sagero asikyo kanirete timu ya France nyare ko eko okobo mchezaji naro nsigete sana okurukunga Kylian Mbappe na wewe Dembele asante they are my key players yes asante sana yes habari ndugu salama sana unaweza tuambia majina mimi kwa majina ninaitwa Kefa Odongo niko hapa Junction stage this is the interchange hapa Junction Kisii Migori Junction stage ndio stage yetu sasa hapa ndio tunafanyia biashara sasa nataka leo tuzungumzie FIFA World Cup. Ni timu gani kwanza una support? Mimi kwanza nina support Spain. Spain kwa vile ninaona squad yao iko na vijana wenye bado wako na nguvu that is ndio maana mimi ninawapenda sana. Sasa leo kuna mpira haswa ambao utakuwa unashirikishwa saa 4 ya usiku, so sijui kwa timu ya France na Spain gani utakuwa unashabikia? Kawaida yangu mimi kama ninaweza toa maoni Spain bado ninaweza simama naye, ninaweza kufa naye, bado nitaaminia bado watashinda and I think hiyo wakati ikifika Spain lazima watoke na ushindi. So unasema France iende nyumbani? France lazima tuwakanyagie chini. Asante sana. Yes, na yote ndebu yasano na orante na boko nyara kwa gote ya marieta asa marieta ngoro kubrano chako boko lega sio bontoria Migori Kisumu Junction Migonde no mogo
umirana naye. Asante sana. Wono tumaitenga korufive nyara kwa gego chaka nti mkiri kwa nyara kwa gosira. Nje France dam. Na bire ningo nego kras inga kientambi. Na ninde no mogo ne rei kire semifinal. Wono na ninde no mogo. Ninde na kwa tole. Kwa Spain na timu wake. Nga kona ra kurusia timu enene kuna France. Moro jari abagi to bwate na bechingu. Babo Mbappe mbarao. Mbere. Kanda udarati esa no game ya no lendangan. Ndorino ko bwa rero. Spain ne timu enge. Babona abantu arari nabaga bakire. Na bawo Yamal. Moiso nde bachiesa. Bana ojesa ko mbegende games ya World Cup. Ndoneke mene. Kuna Argentina ba doruse dia siti pena. Era undi egando neke mene ngo bwa tole. Ndeko bwe kana kuna previous ya magosa ali tu akoleta. Ndo no kubwa France nere kumugia kombe. Yo adira nga Lamine Yamal go kagendeka. Lamine Yamal kendenka. No mwaki omukale. Bado taro experience ya ni sekera kyase kuikera aso mupiro igabuna toroje World Cup. Mboni abwate experience lakini no gwe kunara arkerore. Lakini bono ukeira mweme chandira ko babono France nere team. Nonge your final prediction maybe yotenga France na vera bwe 2-1 usine 3-0. Ndeneke mene tuko bagwana 2-1. 2-1. Asante sana.